Insya Allah rengan dan nampilkan sangat biasa Imamung. Alhamdulillah di rojungna kumpul musim guri di padepokan nyata aya rengan namun di padepokan itu aya dua opsi, aya kawarjian surau langit nyata di Facebook, padepokan nyata seni budaya. Alhamdulillah insya Allah di antara ayeuna bari ditonton di fokus. Mangga kamu sadayana personil anu di padepokan surau langit bagus, mudah-mudahan biasa dialihkan gunawan wae oge. Iya. Segala-gala rayakan ki on pohon. Eta ki kante di rohen di. Pusing. Payun Pak Cuy, terang aja Pak Cuy dah, terus kodok-kodok Pak Cuy dah, pada nyawer. Iya siap. Pokoknya idola Pak Cuy. Ini susu dari hari Langsung ngaji diri menjadi inti, ngaji rasa anu utama, ulah ngarasa raga kawasa, angin kubah bersama, pusaka sana tanda bakalan keluar.
tadi sudah sama Umi Ica. Walaki kuningakeun. Cuy pada nyobian Pak Cuy. Sok dia tuh. Iya, pada nyobian. Pada kucing lagi. Kan dia. Padudung tuh kena biasa. Padudung tuh kena. Asik, sik, 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 sik. Alah, ayo maka joget-joget kapayun. Tak. Merasakan nih. Ya tak pelan.
awan bala saja manggil Yusuf Harita air nama terus sudah terbang matian la 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngaturkeun nuhun kana kaulana surah wung langit anjeur salawasa salam batos ka surah wung langit apa odes hatur nuhun ka surah wung langit pada bukan surah langit Sunda. insyaallah kesana sanes waktu sanes kesempatan urang biasa acara patebung laut. Alhamdulillah tebih jadinya mohon Kamana kami sa leresna masih kene aya rundeyan acara anu wade kapidangkeun masih seueur anu bade dipikirkeun tapi ayeuna mah